mbasuze kandi mbifurize amahoro y'Imana isa n'ihirwe mu buzima. Ni Mr Jean Ngugu kuri IRIS Rwanda TV. Turi muri kumwe n'umunyeshuri hano, aratangira tubwira amazina ye, atangire atubwira naho yiga. Bakwita? Nitwa Gisubizo Benigne. Ndi umunyamakuru kuri Wisdom Star. Usanzwe n'umunyamakuru noneho? Beni, ufitiye impano yo kuzaba umunyamakuru. Ikindi wazaba kibaye utabaye umunyamakuru? Muganga. Ubu ntabwo utinya urushinge? Beni, hari amakuru rero umaze kutubwira mu mwanya, turakwakire tugira amakuru y'uruzinduko. N'uruzinduko rw'abanyeshuri? Yego, twagiye. Ni ku munsi wa kabiri tariki ya 10 Kamena 2025 ahagana mu masaha 12:50, aho abanyeshuri bajya ku mirongo babyina indirimbo zitandukanye zirimo nka Bana, Samborera, Jugumira na Foromiyana, bishimye nk'uko babukereye, dore ko uwa mbere yari yahageze mu masaha 11. Ku ikubitiro mu masaha moya imodoka zari zihageze uko ari 3. Abanyeshuri bo mu mwaka wa mbere n'uwa kabiri bagiye mu modoka ya mbere, abo mu mwaka wa gatatu n'uwa kane bajya mu modoka ya kabiri, naho abo mu mwaka wa gatanu n'uwa gatandatu bajya mu modoka ya gatatu. Buri modoka yajyagamo abarimu 2, gusa imodoka ya gatatu yagiyemo abarimu 3. Nuko urugendo rugiye gutangira, abanyeshuri babanje gusenga kugira ngo urugendo rwabo rugende neza. Isengesho rirangiye, urugendo rwaratangiye. Abana bari bishimye cyane, barimo babwiraga abanyeshuri aho bageze. Bageze ku ishuri rya Modani rya Kayonza, babona ni ikigo cyiza cyane. Bakomeje urugendo kugera bageze muri gare ya Kabarondo, babona isoko n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye. Twageze Remera, umwana umwe witwa Nicole arabaza ati, ni Remera ya Kigali? Bamusubiza bwangu ko ari Remera ya Kibungo. Bageze Ngoma babona hoteli nini cyane nziza yitwa Eastgate Hotel. Bageze Bugesera babona ibintu byinshi cyane, harimo ikiyaga cya Mugesera, Rweru, Gihoha ndetse n'umugezi w'Akagera. Bakibona inkende barasetse cyane aho mu karere ka Bugesera. Ugeze kuvuga amakuru noneho ugira cisha mureba abantu kuyasomera ukomeza usoma. Bageze bakibona inkende barasetse cyane aho mu karere ka Bugesera, kubera ko aribwo bwa mbere bari babonye inkende. Bageze i Nyanza barahagarara kuko niho ibintu byinshi babiboneye. Bagezeyo babakirana urugwiro, babaha ikaze, babashimira kubera ko banabasuye. Aho babanje kubereka ingoro y'umwami. Ku ngoro y'umwami babonyeyo inteko, ikaba intebe y'umwami, agasongero n'amashyoro. Babona umurongo w'umweru ukitwa Nyirantarengwa. Babona inkingi y'imbabazi ikitwa inkingi ya Kanagazi, kubera ko uyu Kanagazi niwe wenyine wakoze kuri iyo nkingi. Umwami aherako amubabarira, kubera ko kera nta matafari yabagaho. Ku ngoro bakoreshaga insika zibonerana. Umwami yiyorosaga impu. Bagiye kuri Kagonda y'amata n'iy'inzoga. Babona inyambo. Umwana umwe bamubwiye kujya kwifotoreza ku nyambo, ararira cyane akeka ko ziramurya, dore ko bamwe bazi ko amata ava ku igare. Urugendo rw'i Nyanza rwakomereje ku musezero w'abami ho i Mwima. Aho hatabarijwe abami 2 ari bo Kigeli wa II Ndahindurwa na Mutara wa III Rudahigwa, ndetse n'umwamikazi akaba umugore we Rosalia Gicanda. Umusezero ukaba ari imva y'umwami, naho gutabarizwa akaba ari ugushyingurwa k'umwami. Nyuma yo gusura umusezero i Mwima no mu Rukari, abanyeshuri bafashe amafunguro y'akataraboneka. Nyuma yaho bahita berekeza i Huye.
naho ku nzu ndangamurage, gusa byinshi bari babibonye i Nyanza, ariko babonyeyo nk'amafaranga ya kera uko abaperezida basimburanye. Nyuma y'ibyo abana bafashwe amafoto y'urwibutso ndetse bahakura n'ibintu nk'amabuye, imicanga yo kuzababera urwibutso. Twabajije umwana umwe mu bari bazanye umucanga witwa Nicole icyo azawumaza, atubwira ko akeka ko waba utandukanye n'indi micanga, ko uzamubera urwibutso. Mu gutaha twahagurutse Huye ahagana mu ma saa 12. Iyo imodoka yacaga ku yindi barasakuzaga cyane baririmba bati kandagira umuriro shoferi, kandagira umuriro shoferi, kandagira umuriro shoferi, bigatuma n'abasinziriye bashidukira hejuru bati kandagira kandagira shoferi. Ukibaza niba ari ugukandagira shoferi cyangwa gukandagira umuriro. Mu kugera mu rugo rwa Wisdom twasanze ababyeyi bifubitse ijoro bategereje abana babo, nubwo bwari bwije cyane ahagana mu ma saa 5, gusa abana bari bafite byinshi byo kuvuga ku rugendo shuri rw'i Nyanza ndetse na Huye. Mwari kumwe na G Benigne, Wisdom Star. Mwari kumwe na G Benigne, Wisdom Star. G Benigne, rero uru rugendo wararukoze cyangwa ni amakuru wateguriye? Nararukoze nk'abanyeshuri, gusa kwa ko bari baduteguje batubwiye ati tuzabikora nk'amakuru, tujye kuri radiyo, yego, tujye kuri radiyo no kuri YouTube. Ibyo bizakomerezaho, tuzabona n'abanyamakuru bahazaza. Kuki wahisemo gufata igisate cy'abanyamakuru rero? Yego, kuko mwarimu yarabiduteguje avuga ati ababishaka nimujyemo. Twandika ku gapapuro, aratujyana abyereka dose, turabyeditinga amakuru yacu, batanyamo amagurupe 3. Mu rugendo wungukiyemo iki rero? Harimo amasomo agiye atandukanye, nk'ibyo biyaga twagiye tubona tuba twarabyize mu masomo, abo bami, ayo mafaranga ya kera, kuko ibintu tubona muri iyi minsi byazanywe n'abazungu. Yego rero twagiye tubona ibintu bya kera n'ibigiye bitandukanye. Ibyo ubu ngubu uretse Jugumira ni izo ndirimbo abahanzi bagiye bahimba, baririmba bakazishyira kuri televiziyo, kuri YouTube n'ahandi. Ubwo Jugumira ni yandi? Ya Kirisizi. Uramuzi se? Yego. Uramubonaho? Mubona kuri televiziyo no ku ma YouTube. Ntabwo urahura nawe? Reka da, ukunda uwo muhanzi? Element. Yarimbye iyihe? Ni babiri. Element na Kirisizi. Element na Kirisizi. Ubakundira iki rero? Kubyina, kuririmba? Kuririmba agira indirimbo nziza. Ukunda uwe munyamakuru? Mukamabano Gloria. Mukamabano Gloria. Ugize amahirwe yo guhura nawe wamusaba iki? Namusaba ko mu bushobozi nanjye nkazaba umunyamakuru w'ahazaza ukomeye. Barabutanga se cyangwa umuntu akora abwishaka? Akora abishaka. Nta yindi nkuru ufite mu mutwe watubarira? Oya. Ngo duhimbire nk'inkuru y'uyu munsi mu mutwe. Okay. Uyu munsi yabaye graduation, utubwire ntayaba mu mwaka no mu kangahe? Yes. Ni ku itariki 26 Kamena 2025, aho abanyeshuri ba Wisdom School Kayonza bakoze umutambagiro bajya muri rompuwe, batambagira abana b'incuke barangije amashuri y'incuke n'abasoje amashuri abanza. Bari umutambagiro, ariko twagiye duhura n'ibindi bigo
byatambagiye harimo Kayonza Parent na Bright Light Academy. Twageze hano baratwakira, tuhasanga ababyeyi, hari abanyeshuri bamwe bagiye bakererwa basigara hano ku kigo batubuze, gusa twahuriye nabo hano nanone dusanga ni amahoro, bameze neza. Jimbeni, tugushimiye, ufite impano ngo turi imbere kuri Jugumira. Jugumira, 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 Mira, Jugumira. Wow. Beni, uri umwana wa kangahe mu rugo? Ndi uwa mbere. Mu bana bangahe? 2. Muri 2 gusa mu rugo. Mwese mwiga kuri Wisdom. Uretse Mukamabano, undi munyamakuru nyuma ya Mukamabano yabarindi. Rugangura Axel. Rugangura Axel. Siza umunyamakuru w'imikino? Ya. Umuzakora amakuru ameze gute? Ku buzima bw'abaturage. Okay. Ninde wundi hano ugufasha wumva uzi gusoma neza amakuru mu Kinyarwanda? Mu Kinyarwanda ni news director wacu adufashije. Ura mwarimu? Oya. Ni umukobwa. Ura muremure? Rero wari hagati. Akora amakuru ajyanye n'iki? Amakuru akora we yavugaga ku bintu bitazibagirana muri Wisdom School Kayonza. Nk'ibihe? Kakawete ya P6. Kakawete. Amarushanwa nyafurika. Okay. Jibeni, hari ikintu bumva warenzaho? Oya. Ikiganiro tugiranye. Nashimira abantu bari kundeba, bari kumbona muri uyu mwanya, murakoze. Nta muntu wasuhuza? Abo mu gihugu bose. Urakoze, turagushimiye.